Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton pen archuponik tha Lower Langkiding LP School athan bang asai chiklem klipin pen bainonga ki joy chiklo kideng Nijang Karbi anglong kaparlu lakha sirkep amreng constituency arlu Lower Langkiding LP School athan bang asai chiklem klipin pen bainonga ki joy chiklo kideng Mati jonga chiklo nipa inkora sirke barni socheng block kaparlu Lower Langkiding LP School athan bang dambor gotom amena asai chiklem klipin pen bainonga ki joy chiklo kideng bangso pucha IS pen kopi kideng ponpo Nonapor education EM Richard Tokbi pen quality education si Karbi Anglong West Karbi Anglong district apan Kiwanji apan bor ipon boma poro hutsi Lower Langkiding LP School alongki Chiklo ijon pen phongni phongthom school dam chot pusi osumara tumpen ningje pon तुम स्कूल में रसन ला Luar lang keding LP school. जजाक दंग तहलु ना थाना मस्तर बांग बांग मा Aku tu lang be. हटन वे असर में चिनी मा Sini. चिनी ने सा अला ला नक तुम नंग थाना असर में चिनी मा चिनी ने आहे में ना लोग तु चिनी मा Hawai pu. हवाई पु पारक लर लेंगा Tarok. पारक मत लुगे kai tan lang than the ti yel budi na class an la Class 3. class 3 Lapen lo tham the pusi school osumara tumpen nang pachini du nang pachuma pachu Lapen school along arona tengpen midday meal pusitami pipon pe pusi ningje pon Lower Langkiding LP School along SMCMA phupen pusitami nang pachini dun Osumar tumpen kaningje ponki school ke bang hut pusitami lo nang thanthi chocolate nang ronpo malom sodo pen school pasuti plotiti pusi students atumpen nang pachini dun Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ranghang kopilo kang saipo Lapen EM Richard Tokbi aphan lang protsi chiklo bainong kedeng ponki manghumimi Bangso pucha Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi aphan Lower Langkiding LP School along arona tengpen lo than ponangji pusi rata tumpen franke tumapan nang pachini dun Khironi pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel ma hin bang pui bang la lu than the bang cha ku ma school bang ke la ke du ye hut bang ke du werang pola bon be thang the hut bang ke kan kir hai ka ve hut bang ke ma la sar bang ta bang werang po ku sini tu ma hin bang ke na chuning ri dun ni lo sar dan hala tuar mo kata hok sa ta pu he ma tuar ta hinu o jeng ri ke bar khao ke bang ni ta bang ni da ti da du ma pen pu lang ni pu son lo ma rong sort phanta rong sort ta na chiram tha si pu lo ma nan bang alang ni bang ta por ve ti lo ma la si kira dun silap le lang pu si pu ha ma nan bang bang non bar kha kal jala pon non kren ko lap te bang ver lang pu son ni tum kari long ta da bang ke kari long ne hok lo then lo nom la ma bang ver la non non number ke bona ve thang ve bang ver lang sa pini nil tum la bang so school lang ka homri da sumar bang ka dak si than bang phaning hong prong so thek long setat la si la puson na yong si kapre ni ta do bom pu te ko son la nal tum pen pui tum pui na pu bang chok kilo po so si ni tum ke na ham ki dun dat pusar son subar hong prong to chona ba ke sarang web long te school don nok si da pi pu tum bang to nang da si hada bang han bang web long te so na bang chok kilo si ni tum nang chudi ngiri dun da lo sa to war ta nang tum nang bang ta chini lo pen asar ke bang bang student bang dam de dat po sarang ebo atu mine se bang wele pinta bang bo dam de dat po aso la pen ko student mang ta la lo ko sar ta la pu bang po la ta bang sar bang to student na bang we bo bang we po lo ta la pu po man da tum chuma da ti man ta rong man ta la ni li pen ke dang lo ke ko pulo ko mana cilang le la rong atok mati ko chem to dam pa dam ko sumar ba hemate kang ru pong ke dunun de sumar tu mayat pong ke pa dun de ne jo para da du chit pusta mala sar bang de pene hing wan po ron po son sik ong ban sa student nang thana lam la ha ma lu ko te nang thano e pene ke kana ba charli po pene lu nang palun po para chocolate nang pi po la son sik ong ko jar ha
Ini lagi labang so managing committee lo mai full gede. Kalang lo non putih. Aprang putih kali ya hala di bensing ti. Hala lang di bang hala non la karang ta mai full lo si. Ini det bang un elo ke salo mat ni pasti larong pentena jong kono ya. Manita so cipudun lo tek tidak pustami torong penang jong lepat mau cerap seru mesti cipudun lo. Nalmen ke. Ini ram santok bi. Labang so luar lang kiding LP school lo Than Bang. Men di sini. Amen ke dombar gotom pu ni balisa. Ahem nani. Ahem Hawaipur. Hawaipur. Tel labang so school long la min de mil pu isi government pe nai lita do labang lasun kitun ke dang ko an. Kitun ke dang. Kitun ke dang 170 baksi pum nang te la chutor sa hason la ang si duma. Ang si tun chot di son la sino ni prang pen bang rong pen da chingwai pon na pa men na pu bala ba chingwai pon la Assam government penle punoi mate Karbeng Autonomous Council penle punoi quality education si kiwan phan ko ane ka bor ila so hut si la buson lo ke than the ke du ko ke nal tung government hin phan ko pilo pa chuning ri di Chuningri mane chuningri la pula mane ke dam tang mane prang wangi bang government pen pa ili ta cerap sere nang po si chuningri la so kanta labang so school lo than bang ko an ini vet sa non ma nasi sar bang tai nuet ma ahut penena pu hani lu temata nang cerap monta mane te un pu tenang chuningri ulo mane dita aprang dam tang cuklem tentun lah mali tani li novelo ke pu ke klem ke dama to dun de dal sabta yo katto ko ve student kon bag duida student mo khabani an enun de lang no si peni ma hindi exec sini sini lang Harlong bi welong bi college ton ripen examination hall penchenglo kaprek car bike parking letrona hem bathroom ahem kimrang pon bomlo Matijong ni pha inkora sirke barni lakha inkora trok dwarbogri MSC constituency anka Daithor Hanbuka Harlongbi Welongbi College Adonri examination hall anparta car bike parking latrine bathroom ahem kikim kirangpon Las onsi pirthi muni ratum doctor engineer teacher penchenglo kaprek asaile claim jipusitami education pensi pangcheng ponangji Lapen education sitami isi constituency along Mason LP school Mason ME school high school Mason higher secondary school Mason college donangji la anlote muniratum paprang dun bompo la siladak Harlongbi Welongbi college along sitami principal lecturer staff penchenglo nonamatki Mason ang taxi thekpon longlang lapen ki student atum sitami Mason percentage pensi angdeng chipa unpon rentilo Lasi students atumta non ong aphai nang bat ong si thekpon longlo lapen exam hul sitami exam kitok katura dokok titi Lasi students college staff atum sitami car bike parking athai kavita isi kisung lapen latrine bathroom kavita kisung nanglo Lasi local MSc mate education EM Richard Tok bisitami matha ponsi examination hall car bike parking latrine bathroom akenang sot asonlo Laki pumatha pen Kimrang pipon bomlo. Athelata kenangso. Examination hall, car bike parking, latrine bathroom ahem sitami Kimrang pipon bomlo. Lapen ketang tami tang pon bomasunsi thekpon longlo. Lapen lapu college adon reabangki akimisi kimpon pupusi EM Richard Togbi chichak ponlo. Sitami towar piarayamat kahinota lithu ong cheramat Harlongbi Welongbi College Principal Yunali Ronghangpi Ahin Penta Repairing Pruiloputa Principal Yunali Ronghangpi Pen Thanpon Lapenki Lapuson Harlongbi Welongbi College along Examination Hall Car Bike Parking Latrine Bathroom Nangki Kimpi Ponajok EM Richard Tobia Phanta Kachuru Pajirpon Principal Ahin Pen Thanpon Jaihuri Pen Amosing T Report Karbi Anglong News Channel Rong kimia rong along Viksit Bharat San Kabya Tramai Kapadopon. Matijong ni phain kora troxier ni ada por phai Chris Irachiti mapor malompen. Sarupathar MEC constituency arlo rong kimia LP school pathua klam maya hong jailo. Bokajan blog atum chipatir pi ponsi Viksit Bharat San Kabya Tramai Kapadopon.
Bangso Viksit Bharat Sankap Yatra Mailong Department Mati Saikam Trokatum Nang Chetong Dunsi Ratapan Nonangkili Jilang Arni Kupi Koson Pensi Sayamo Kiklem Kedampen Asom Son Ratapan Kapalepon Tunang Jima Lapen Kupi Pia Sonsi Ratapan Kapalepon Tangloma Lapen Kupi Pia Son Ratatum Nangkili Tangpen Ratatum Varsai Chuendun Tegloma Tektelomapu Alamte Arsigjit Pen Mailong Department Trokatum Radalong Damsi Lamte Chinki Chethan Ponlo Bangsu Viksit Bharat Sankap Yatra Mailo Kachatongdun Aluhi Sarpo Aman Pengpen Ketom Autonomous District Dipu MP Horen Singbe Bukajan Block BDO VDC Chairman Silarson Rongpid Department Troklapen Rongalong SHG CLF VO Lapen Rongaradatum Chetongdun Si Viksit Bharat Sankap Yatra Mai Mesenpen Pachun Ponlo Borjan Pen Angtong Terang Report Karbianglong News Channel Tarla Bukajan LA ang kanglong MP scheme itum thek bondong le la sinangli hen ben ko an scheme klem bondang la sodo 1 kilometer bak sidolo bonjo hala bang sone ha arnam su muyong mondir dak probuso ada arong ha mondir ke dama to arong pe bas blok en lo la pen puta dulo ha suki hola na thu dak dal nam ka do ma thai hedi la pen nona ko bukaya na long kadek kondu po na pen pas bosorang bong pen MP aphan kelong no anelip 5 crore wala 5 crore pen si west Karbianglong is Karbianglong la pen di mahasau hak nang kong lo te kan alo jetang poti mane hai biar sang bong ningkan si kuti popular de 25 kuti ta 2 bosor bangke corona amasi nang pipeda lo pote 15 kuti ang bong pen pas kuti long ano no 10 kuti no nang lelo ta hala hotel pen sinon ke a guideline na kimilo je health and education sector si scheme denglong ton jibo masih ala portal bang chok chede non correction phan claim mo tamane west Karbianglong a town committee dongka mukam ta hamren town committee to mangka east Karbianglong si dokam pen east Karbianglong ke dua town committee to mangha haplong na sidam ju ba haplong hala umrangso hedi gorom pani town committee ke dak east Karbianglong la so correction phan si non claim mo la asi scheme ke prai pen antum nang pilo mo pen dak VDC chairman na hang lo de education sector pulote dak boundary balo bela boundary wal pimelo kasi ang bangomolom buhati pe aja reporter to bang 55 crore nalo ka khoros kasi ningkan phoke ningkan si kuti phok pulote paspono kuti ke lele bu 55 crore lele lasi ala bang ka pachobai le he ongko tong thek the ni ne kasi 25 kuti ang bang pen 10 kuti minus pulote 15 crore wedi matiti 15 ang bang pen 5 ke khoros ela rong care set en lo pen towar probu so pune pine lo kontak taksi di Pumulom ta deng lo west Karbianglong ta deng lo di Mahasau ta hala haplong long so guest house ada ka 1 crore deng lo la pen apu di hamlai ta ho hangrom ta ho mesti waiting set la hai ka do we rong ka pen community hall field development la hai si deng lo la pen detail jong si nangi pulo te hedi tema MP already fan ke patu no la ke nang li ke chopang lem yu po awar sai ta tema DC pensi monitor DC account long si posata nang le la pen nili ke deng ana scheme ke nang litum nili nang thanalam yong si 100% growing tung te pulte di silhis dam pen di nang litum non ke joy umati hang nam ati ai pen dame lai dam pi scheme ma deng nang litum long at thank you $20 battalion CRPF atu Marjong Club along Civic Action Program Free Medical Camp Kapadopon Lakhain Korapho Nilip Constituency Chukihola Marjong Club along Matijong Niphai Inkora Sir Kebarni 20 Battalion CRPF atum Patipi Ponsi Civic Action Program Free Medical Camp Kapadopon Jasemet Bangso Free Medical Camp Kapadolong Sekelang Ponatum Laki Dr. Api Bakra CMO SG Commandant Medical 142 Battalion CRPF Dr. Monjita Bordhakur MS Department of ENT Difu Medical College Dr. Lakhimai Bepi MS Department of Ophthalmology Difu Medical College Dr. Ruth Nobang MD Department of Medicine Difu Medical College Dr. Debankar Datta MD Dermatology Difu Medical College Latumbang Phopensi Kisotumapan Langponlo Civic Action Program Arnisia Pharman Kapadolo Pregjam Akiso Tumapan Langponsi Medicine Sitami Akejoypen Pipon
lapen Amerika kiso mate operation nang jipo tuma phana bangki Jorhat Medical College alongsi akejoy pen operation ponpo lapen kedam kebanga phansitami 20 battalion CRPF atumsi pipon popusi tingkreng rong pipen pachini pon labangso civic action program medical camp kapadwalong Dr. Harbamoningti Bokajan Rustom Brahma SDPO Bokajan tingkreng rongpi Dipu Bapuram Teron Ward Commissioner Jackson Milik Ward Member Arun Kro Sarkari Gambura Raju Ingleng Gambura Gandhi Timung Marjong Club General Secretary atum Chatongdon Chuki hola pen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel 28 Battalion CRPF Headquarter Birla alang liktumahin pen kedam tang penanganan kanta lason Civic Action Program pu deng pon pon Radak Civic Action Program long pinangan kisu kelang det kali kaprek school hemlong pini library kikin pen chenglok khela kapathua hin punot latum deng ponwer asi non le thotta dak chuki hola ahawar kiduk det kelak det tum karbeng long bakarbi atum phan matha pen pon pen si alang litum dak health camp ICB pon lo aso health camp along 28 Battalion CRPF Commandant Chepari deng pon si kiduk det arat phan akejoy pen kisu ke paklaing phan dak pini laso program deng pon lo la pen tuke dak kisu mukha bang ken ang tum la ame kisu jasemet pen ke la pen kengkok la keng ke hinut ho kumani la pen rengkang thak pen chenglok la pen la medicine tum tado la si isi dak pen hu dipuan kedam ta isi lituman katora do la si alang litum dak pen bipon ki bipon la bang ke isi churum me ang denglo la si nili ngut rat sai kembang nili tami alang litum long nang arni mat sinil dipu pen dak choki wala hawaran la so hel kem long nang dun lo la pen ansu se dak do rat man stame la son aning pathe ponoje ko pini ke soduk long te pini non het le thota pamole thot nilitum doctor lokimai bepi alang li than ponje jongsi ko mane keterek aki sodu pulong te dak adung het te bok het pini Jorhat Medical College long aki joy pen silang pon la keterek operation ta unpu la sila soang denglon 28 Battalion CRPF tumbangke jong gari la ta ra ponji pusi alang tum pachini pon ये भारत सरकार के नियमों के तहत जो है हर साल हम सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं ये इस साल का चौथा फंक्शन है जो फ्री मेडिकल कैंप जो है चौकी वाला एरिया में लगाया जा रहा है तो आज सुबह से ये 10 बजे से कैंप स्टार्ट हो गया था इसमें दीपू मेडिकल कॉलेज से 5 डॉक्टर आए हैं जिसमें ENT स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट मेडिसिन एंड स्किन तो 2 जनरल डॉक्टर और 6 टोटल डॉक्टर है जो कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है वो दीपू में नहीं जा सकते आगे और जहाँ किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते तो उनके अंदर आके इलाज जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनका और फ्री मेडिसिन एंड चेकअप जो है दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो ये हम हर साल जो है लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी ये चौकी वाला में कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग ने उनको मेडिकल की सुविधा देके उनको इनका बेनिफिट दिया जाए Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu